Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Haba phai pat shaki constituency ki beshi thai nong kendong henen kasngi ka khat atrik ukala lengkon kaseng National People's Party Maukorwat blong kala pelong ni kejingelang pat ba ha kabala pediang burom ya uba rowel lingdo ubolong ru kertong bani aireng hakni election banwan shaka ying dor ba thawang ke jela ha kabada ki hajar ngut ki pat ba chongkani constituency kilawan ban sakhi ha kani kejingelang lai don lang ru ki wei ki kertong jongka party NPP ki belawan Aiman CM kenthop ya uba sound strong kaji kertong ke Shillong South uba sngap halang dhar kertong na nartiang bat uba prestun tensong kertong na penusla constituency kiwei gibala don lang ki kenthop yu Dr. WR Kharlukhi President jongka NPP Meghalaya State Union uba Spider L Palyar NPP President Kamau Korwat Blong bat kiwei nalor ke jingduai kerpang bala pelong dau teman basan S Marwen na kebenta ke jingkerku kerhai jong bona jerong kila don ru ke jingduai ban pensopha da kayong lajong musical and cultural organization bado ba Anthony Kongwang nangkong ay mas ngoban supun kan mau kan diat ba kalong ka jing sya ba nalor ba ka parti kongres kalanang telat kanang suai tenrei kini kilidar arngot pat aga jaka ba kin ailat yang i bangidia trei kinang be no senan yang i wei nadu sne maraja kan rewi hau mulai gos lasak kerja cuy na ka kabinet na ka sorkar haga ba lakeno ba barwel temen nomor kata ngim ku asyu baung gangdon haga kabinet di nomor kata ke bagi ong mentang ki opportunist ki ong yang i ki ong ki ba sim kabu henrei kamde kata kadeda ke jingle ke jongki hi nomor kata ni adu rangut ki sitting MLA nilahap len ban jono agni ka party ka barang kuit ka barang suba ka malaong ne bat namar kata menta nilahaban penong ka bis kani ka nongrim haga bangin yacha ki election haga ni ka India ka jongi ke prolog namar kata adin mangila sale ben kumto nilarai hi ba kapati ka ba pare kadai NPP panamar kata pila yosno mentaran ya ka jingkren jong kini kirang ba ya ka ba kila sakhi ba ka NPP kandai kapati ka ban sasyem ya ka borsen syar hangne hame galaya haw nusnam khatpra bat lese ka election kin saya penbenaha mentat lese mentahi kin sabat benah ya ka election ha ka ba lese hakat tayo bakado jong February nginyo ya ka election wat namar kata mentahi ila devan slangno ya ka jing ya sulok jong ibat ki para jor ha ki than ki per hala ki jong ki sirong ki thau hala ki jong ki pronunciation smoba nang ya sulok no banya relang bat ni ha ka ne ka party ha ka ba ngi devan ai ki jing job ya candidate ya ba pi ki paibahi kreatorwa mangan nang yale dia biang manga hagne kapor namda done issue ngalaong ba kapatien PP ki batai kini ba kapatien PP hi kabangas ngobul me kalong balaseng ya kini kapati da u klur jong kani ka dong ka than rimingi jongi kari mi ka north eastern area ka jongi yang negeri India buat perno sama. Lagi jingyo ijengai jongu yo iba, kania ka parti, kade kapan pekerpang ya kirulum bat kiritpat. Kiritpat hari India, bat kirulum hari India. Kabamut yangi kirulum seni senoris, bat kumjuru ya kirulum syati syapo India ro. Kabamut ba kania ka parti, suki po suki ngenang pensulutu. Ya kipat ba hari India kamtam kini badan kiri ulum makirit pat bakin nom smoker bangin ya trelang hai kari India nrei suki persuki lada kan nega parti jongi kanang kau kanang klan kanong kabor hagaban pen iya kari India kanong kabor sinsyara India kanda itu sya ba kanega parti NPP kanong kawai kaban ai kajiyada ya kipararit pat ba dia kiri ulum jong kari India. Kekane le kapang ka ba
namar katakan ika parti kadon ka special interest na kamanta ki ritpat bat ki ulum jongkar India. Menta na taray lada kan ika sorkar ngala change, lada ngala pentelai kan ika sorkar, lada ka NPP kelawan, na taray ka rajing terikam kan setiap kata-kata pada singin yoi kaso kaban mit nanti kaban lakrat nanti na lat maweng ya kaban sadon kawai siya kum kato kasurok kaban na noston. Perlok namar kata namar ngingis luto ba wala dang iong manginleda ka state lo kalong ka ba sitom ya kaban maintain nakata-kata ang ipanda ka national highway kanang manginyo ya ka maintenance ka paman kasnem tarlong ka pangbat namar kata next kemba haka circle ka ba thamay lesi ngisa yoi ya kidak ba ka TPR devan pendap kamploy bat ba sa TPR ka estimate baro bat dala TPR ka estimate kinsa notify kum ka national highway bat kin pentre arta kata kalong kapang nagat namar kata ngao mangidang bon ke kapan budyen nagat agatao kadon ka jingnon kame ba ladang ipa ya kiway pat kisama bandang lesdang lese katban yok sai lese kalalapkot kapor ini kilong jing anu jongi ngaget scam ba ladalasay ngiwan ra ka sorkar ba thamay ngaget scam ba kan sa peche kini ki jonon kam ki bangidang don kame ba ki scheme ke ba thamay ro ngeniale ya ka banang ya penyo ha ki paiba ki jongi keleng badaka history ke banganga jon ke politics ngampa jo I kumlo breu baik office jong kisen malang la play Selajoi, selaju yosgau momen ba uci bisa oleh play ya office jong kisen malang ngapa joi menur kae ke bang Ukraine berbor haki meeting ke ba perober ngana burom ya ke parti kongres renga isi palat di undang-undang alam nama de unde mamut berpentai ya kari kecet berweu bat ya kejela barakowi tena kata-kata klade kapor bengin ajing snack bat kajing snack gabunyo dei hakane ka eleksyon kabamta bon teliti konferensi ki bau kamya jajan ki kandidat menta oleh samskim kebasan hajar tengka ong pak tahun meneh sangat setir kelawan sim ni kipik ke passbook dan ai ketusan hajar tengka bahkan niat bet kipisah kau ngamtip sini don nemdon tang maganya tu ya pi kane ke skim kade ke skim kebangi lasdang hawa arjar katar kebangi ong ka empowerment for women schemes. Hajar kalai ngamar ya job. Ngai som shit ngapri seluri kilom kami. Dan bok bakimi lai lot. Imat kumar pasan pungut kilai. Lama ko face video. Yo ya kata skim san hajar. Hajar kasau boy kestina bang lap seo ya garam. Begitu kilok kibayo, ya kata kesitiba ongba, layo sanction berkepisahkan poi habang, segau bala ya tolem. Bayo hawajar kat kenai, yo wan kene kabang ya kayin kasem. Kata kebagi onga keten parengka last resort kebo mukul ule. Ndon laksio dikumwe penbet ya kata last. Swaba unhir syati siapa kenyamla. Kau kipat ba jong kamau keruat kersi what big ngomong itu. What big. Namar ngisho bengini resign. Ngilada kandak hen. Ngilada dem da kejingduai. Kebajar-jar. Bat ia rai. Baginya bi naka parti kongres
Namar bagi iya une usia. Une usia uban nomdon syuk ke hospital bala ban penjem. Kabamut une usia uban penjem ban weng ya dari satang upat ba jong gejala megala. Dengan kerpat ya pi na katakadaw sgau baha ay kejingjob kabadon burom ya kapartien pipi. Karep karyang na kawikesnem siya kawikesnem nang hiyar. Kat banang rep ong ubadeng sila kawik meeting kata nang serdep. Namar balay nangduk sinangduk. U doktor mukul ubat ya agriculture department nado aja si pau bulong si minister. Hado mentah aja katprak. Ini keren uang kajing yung ay nong rep lapalat. Kaya abi keren pingangong kumunoy buri yung yosu. Namar buwa palat yung nong rep. Ulay ako biyo pitip. Hawajar kan riyo. Setis pusla namar bala palat yung nong rep. Wara du sembay sit. Daw tulong din sit wara. Yasan po rup ho ajar terai. Phone video yang anle kumnoy gini kita naik dengsi ngawang phone si kerang masnong ni phone kita kerang masnong kerang masnong yal tau dengsi nang no warna ombre warna sorkar dulu prestun de sorkar to ay subado prestun nganam tanga phone si doktor mukul balai warna yune utulong sit abi kerang masnong kemtre katu kalong ban perluspa ya kiwong. Ngong ruspa duse. Hoy jana ruspa. Ngayon pada slam ulit sa rendikor. Ha? Rendikor ulit slam sa kataka agar plantation. Kadeng akar. Da kadeng akar. Pi pol bangapat yung forest department nilai yatai niya ba kan ngatai maruel idon lang ngatai yosngaw kapor bingi kren ngata kada khruit wong bangin perlus pa ikinong red jogi mata bantung da kataka agar plantation katakan ding agar hana kaban penmi ia kumpuniang bam ban katuka kabagi ong kataka jingi ubi kabarentam maka pertai borokawai ubatai maut bingas go ban mis ubi ang leriro kaji sultanat tengah supos neo ngalai seyin ngapo hilok mawad ni kena kaji batai doktor mukul kaji segabang yono lah saya bantung utau deng berpeni ia kataka jingi ubi tengah bat mangai ke forest namar wagar plantation uha ke forest ngalai sederodun Poisiderodun namar ka research center jongker India barokaway yaka forest yaki mar kibiadeban tung yaka hapo forest kadai hantay derodun ngalit pelut por hantay hapo derodun arsngi bani syong bat kinigi santis paperoper anu na syong bat ki kia tulut barokoy yaka history jong udeng akar kiong sar ladap sedang mensuak kumakat nriu kan yusdem agar apo ya ketika agar plantation hante kerela wong nabun he kapampor arbusan sdem tengah ngampip su si pokdew la misnyo nede anyone pai nang te ngakan mau idon ka CLP meeting imarwen ka taidon lang hayeng malapang ubatay pian sepangka akar plantation fike bani toy sim lek kumta ngangong pet ngangalawan ye kendu ye kisantis hangte ye po derodun bar kabasyay kadar bakane ka agar plantation kamut gumba bret ka sinala ani kren tahu ang mukul kini santis hindi apiwan jungay nadon santis lojong wong ngawara na Singapore bat kita kena ide why supply kita Kisantis yung una Singapore. Berkisah mentah bernihat. Hagi cekaj yung mukul. Balute ya kaspa kapau. Upat ba yung
long man keren ba PH yakinong rep PH yakinong rep ban penduk upulut dunasyo ngau ya PG ki prapo kena kau keluar tengah nganoong lading laban pulut prapo kena kau keluar tengah balengi mai yakinong rep sipau hajar tengah sien kita bihimaki kerkom rep ubarep ding eun rep ka ding ubarep ya ukwai eun rep kwai ubarep tempau ubarep ya kadang no eun ya TV si pawajar tengka te pila pahote ya kata mumle warna de titiar namar kador haka gomen ke bahe hendrei katba ke sim mau kalong kador ke barit ke batam nanta pisa poisono siapa jong u Dahil nakakada ang pi ka-BGP balay ka kano kaong ba u the most corrupted chief minister hapo India de Dr. Mukul. Nga tanga patnod man kano do kata tang bagikam nga ikalam sata. Tinakakada ang slogan ong pi ngine ka NPP. Ngidon ka vision bat commission na kabantajong pi kinong rep nga mga bantatay lot kapor kamsya. Lengannya tu ya pijet, ia kada ka parti. Ia perkat kia dalam tadi nongret kijongi. Mdai bagin pelut kai ke pisa jong upai ba. Ngim kwa ban pelut kai ke pisa jong upai ba. Ngim kwa roban sutok iki pai ba bapli. Bangga keten ka kamlong.